too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is ℂonfirmed. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For me, ma obibia akwaba eba Too Much GH. So happy New Year to you all. Afe ye sonko afumono ena yesimu New Year mu 2021 mu ena woniti mu bia happy New Year. Na abusia for say de mu ni aba ekesi kapa ena majimedo na mje just say that say kan wahala juri ena ebre ason say mede eba ebebe somo na enra da chese ye New Year na say afofida sonko na chese Duduana yebra afufufo mu no nigidie ne ho nkoliba na so na baby a chese nkofo agi wo mani no bonefo no so ye nhyehyeye esusu die ene enioma se de obeka ye nyamemma anasem timemufo binom edi efri atiasefo asase yi eso na America ne sano enrada, which is 1st January 2021. Akwensha kese bi esi amate se nipa enso edi afe ahyase no wo mu nyina wo mu ato nananom ewo eye ensedo enkono aka me ne wo ekase de abusuafo mu dabre mu die Beka say a life threatening place and I say injury span and a woman enyinya and she ya ma empaibomu anya din na ya nhwe na ya ntutu enoma dia wan sha na woman susu no ya sanso akwa kohwere woman ede akam na arawusem yi esiye ewo pon Akosombo Tema moto we wo eastern region Potemu Kwantimpono eso ne ho na saa arawusem we esiye na busuafo de ma arawusem we esiye na tese nchemu bebetu odwa no echesem Spenters bus na wono de just would dimilika tente na wonam Kwantimpono eso and registration number GN 8209-15 and that is one no any cranipa ye edu ensia metre 16 na ye tipa track bi so no so the registration number GN 206-4-14 na one so asay edi esi ewo ye pon Akosombo Tema moto we Kwantimpono eso no saa tipa track no they were saying esi honum 90 Spenters bus use so we dimrika tenten no wonim say bibisa ayede akoso anase bibisa ka bibisa say edi esi wonu mates wo ba ebebetwi ede efa so ye nipa enson 7 de amunumu wa wo mo eto nananom ewo ensedo na enkono aka na ya aka de ebusuafo ye de ebinum ekoko piemu ewo akusi na ebim to St. Martin's de Paul's Hospital womo eje ayarehwem na sesiam no ekasa ide emu enkono no 9 no 5 de refer womo ensoso de womo akwa piemu ewo ayaresabia no ebia just womo de no mu de ano edin pa womo ne nkofa just womo sustain it, which is life threatening injuries yi ebie just ebinum akopiemu ewo St. Martin's de Paul's Hospital womo eje ayarehwem na Simon Kwaku Tetem the municipal chief executive de elma lower manya krobo de ensemno etu edwa say incidents we unfortunate one pam na wo promises wo provide medical care de ama victims wo mo anasa busuafo wo mo adehye akwakwakwoto saa how yi emu because say that sonko ana fufufrom na wo betia ene say wo dehye okoya wa ma wakra say me kwabo na akwanhia bi
say akwa to na ene de won cat as for ehunu na che say eye arawo sempa eye enunti wodin sem atu eye edwam say ye hwe 2020 afia che say ye ja ne kwan se si ya na Enkwanhia bebre na esi ye achese cases a wo mo recording ye no na dawson epan eyi a nipa ewu ye accident a involve ye almost 15,459 vehicles na enya enkwanhia nipa 1,585 nsusom na efrimu according to Mrs. May Obri ye boy ono na ye Director General the Emma National Road Safety and Authority wode ne nsem no etu eye edwam na upon nyina mu na se start afufufro na afufufro no enije mu no na se still ya sa de ye nipa enso na de start afufufro no say ye count the lives of death and after the people that died in early 2021 dia na enya na kwanso on day ba ko nipa enso na na se de bia nipa enso ebefiri mu dia ena bosome no nipa do sen na sa bosome no mu yenka mako edumienu 12 months no mu no na chesa afi no bewie na wo mamu ni nyina no ya se ahye kura enesa nunti wode kokobom etu eye edwa se yenhwe ni titu ni a driver for over speeding say me pentem rikatenta yente eye eso ebu ohonum a wonim ka wefo se ka no wodi wanim woko na susu na wonim se wasai na esi eye ehonum ti se ye to ye bom na ye bread ye speed na anu asia no susu betimi aboam ama eye ewu se no yenti eye ebi na ebi mu susu no wode etu eye edwa se ya kontempo a enyen empenfo susu nhwe na wo munya na se tere na wo so wo mu ntire mu emfa ema ye susu a wo mu enye emfa ema ye because yenye ya agency e besate ara husem bi ese ebium na abusuafo yedi ese no na ye bema ye abusuafo a afia hyase wo mo de arebo na start all because so wo mo de hye and then the woman cat as for ehu ebium be mo yakọ na ya mo wo mo eye hyeden na ya se twedwa po amode se wo mfa na amode endum wo mo na wo mtimi endure this pain yi wo this afi mu se de be ya enkonkoye nightmare emfa emo mo njinjo mani so ankonkosi afi no ewie ye anya sade na chese afi no enkoye emfa emo mo sane se safi yesuso no ye nyina ye bebre ye ho ase na ye nikatente ne ne ense emfa ne yetimi ya twe ye ho ede afim na abusuafo subscribe to your channel no so when you like videos na share ebi so follow yen ewe ye IG page @tumaginh_ wait me so I do comment a wo fan say me ho about to eye edwa na emrepem no making kind ede amamu mini aba ekeskapa na mutimi nke dasene ye besane share